Poštovane kolegnice novinarke i kolege novinari, dragi prijatelji, dragi rođaci i svi hrabri borci za slobodnu riječ, sve vas toplo pozdravljam i od srca zahvaljujem na prisustvu dodjeli ove 33. nagrade za etiku i hrabrost Dušan Bogavac. Okupljali smo se svake godine u nadi da zateknemo neko bolje vrijeme u kome bi normalni život bio moguć. Ali, nažalost, varali smo se, jer se svjetska politička stvarnost sve više pogoršavala, da bi danas dovela u opasnost cijelo čovječanstvo. Nasilje i strahote sve se više usavršavaju, pa je terorizam danas najmoderniji način masakriranja i uništavanja civila, što se drastično primjenjuje u Ukrajini, Izraelu i Palestini, ali skoro i u cijelom svijetu. Terorizam je također ponovo udario i Francusku, i to u njeno srce, u školu, u obrazovanje i kulturu. Vrhunac zabrećenja je svaka vrsta radikalizma, što potvrđuje upravo slučaj iranske dobitnice Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, koja je posvetila svoj život odbrani prava žena, ali koju ni Nobelova nagrada nije mogla osloboditi iz zloglasnog zatvora u Teheranu. Zatvor kao stvarnost ili metafora raspolaže modernim sredstvima mučenja i terora. Upravo zbog toga treba još više da ističemo značaj. Zatvor kao stvarnost ili metafora raspolaže modernim sredstvima mučenja i terora. Upravo zbog toga treba još više da ističemo značaj dosljednih, hrabrih i moralnih novinara koji svojim nepokolebljivim angažmanom ne čuvaju samo obraz profesiji, već daju primjer cijelom čovječanstvu. Zato duboko vjerujem da će i ovogodišnji laureat, istraživački novar Saša Dragojlo, biti svrstan među takve ličnosti i svijetle primjere. Dragi kolega Saša Dragojlo, čestitam vam od srca na nagradi i želim mnogo uspjeha i sreće u dalji rad. Kao i prethodnih godina želim da se zahvalim gospodinu Željku Vodrožiću, predsjedniku NUS-a, za svesrdno gostoprimstvo i veliku podršku, kao i ostalim članovima žirija. Iskreno se zahvaljujem i Filipu Mladenoviću, začetniku i doživotnom predsjedniku Fondacije Dušan Bogavac, za iskreno zalaganje da ta nagrada bude uručena najhrabrijim i najboljim novinarima i u ovim teškim vremenima. Posebno sam počastvovana obraćanje Predraga Koraksa na današnjoj ceremoniji dodjele nagrade. To veliko svjetsko ime. Moj brat Dušan ga je posebno cijenio i to što je Koraks bio jedan od prvih dobitnika ove nagrade dovoljno govori o njenom značaju. Dragi gosti, dozvolite mi da naglasim da su svi članovi žirija, osim mene, i sami dobitnici ove nagrade. Kao stalni svjedok sa Filipom Mladenovićem, od prvog dana sam prisustvovala uručenju te nagrade i došla do zaključka da su svi ti naoko skromni, ali stvarno veliki ljudi, nosioci te nagrade, u stvari junaci i heroji našega doba, koji izazivaju divljenje i poštovanje.
Svi oni su doživjeli neki košmar, ali nisu ustupili. S druge strane, želim da izrazim duboku zahvalnost tim ljudima u žiriju koji su se obogaćeni svojim velikim iskustvom boraca za pravdu i slobodu potrudili da nađu nove kolegnice i kolege, kao i redakcije, dostojne ove prestižne nagrade. Srećna sam što takvi junaci krase ime moga brata. Hvala svima.